judges. My name is Dashisha Marwin from Maulintep. I am 31 years old and currently working as a health worker. I'm also a mother of a 9 years handsome young boy. And now I'm wearing a Jantia traditional attire. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, can we have each round of applause for contestant number 1, Mrs. Dashisha Marwin. Ladies and gentlemen, help me welcome contestant number 2, Mrs. Bulbari Maulong. Sau một kỳ khôn lại một kỳ khôn xin răng y vậy cần thay Lisbon. Ini aja hati nak kebentai nak sebentai bar ikut Bulbari Maulong. Belai pi baro muslim kaketeng jonga di Bandri Lingdo ngasa ngasong ngasa home run dairy ngadan kun lai ngot ki ken pay bat kaka nga bagas nem jonga di life pisan bat ngatrai kum i beautician ngadan kadukan po home run dairy kepalon tabat kadras jonga ngadai kasih tenrai kublai shibun. Kublai shibun, contestant number 3. I will now invite contestant number 4, Mrs. Violas. Thank you. Kublai pi baro kajan bet kabang sup pakben ya baro kajin kublai kabakar pam syaga sneng proper kabala penlong ya kane ka program bar kumju ya ini no penya hangne bar kumju ro ya ki Georges ki bala don langa kane ka por ban bishar ya kane ka competition jongi te kane ka riam bangariam menta kadai ka riam tenrai jong ki nong jantia but uni pra ubanga ngara ubang jupendon kam hayeng haman lagi wai pagi wai ke clear yeng kublai shibon. Thank you, contestant number 4. Well, ladies and gentlemen, help me welcome contestant number 5, Mrs. Aitinam Siliang. Bang ya aji hati nak bentai contestant number 5. Ikong Aitinam Siliang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
baro ningkong nga ay kublay yo blay ng buo ng tao bala ay nga kumne kumbangalong bangala banyeng kani ka por ka bamenta kumjo nga ay kublay yaki down the road kani ka snong ki bala paniya ikani ka program kumbang kalong menta kumjo ro nga ay kublay ki judges ki bedon na ka por lembadi ki fight ba ki bedon lang hindi ka por ki bay laban pensit pen kemen yang ikum ki long kemi pakating ka jonga kade Miss Aitinam Selyang asyong sa anong dream mission Ribhoy District ngalade kemi ka bedon langut ki kun arhut ki kun shinrang badi way kun gante but ngatray po civil hospital nang po kun grade 4 but karyam ka bakariam kalong kasi sarong hila ka jong kublay shibun. Thank you very much. Contestant number 5. I will now invite contestant number 6, Mrs. Baya Risuk Marwen. Jangan ada bayar risuk marwai ngada iro na po slong 0 point ngadon ro langot kikon angot hey ibai shirang ngadon ko cleaner apa police opos 0 point karyam bapang mga mata di karyam kasih tenrai shibon Kublay shibon ko bayar risuk marwen masangan khot ya I contestant bangyo ikong bala risha umba. Sling ini Ajin Hapti nakabenta contestant number 7 ikong bala risha umba. Kejanbit kebasuk kebakemen ya pi way kibadon ha kane kejaka nengkonge ngakwa banai kublay kerpang ya kador barsnong sning proper ba kala ai lad yang kilong kemi bani shem benta ban yeng ha kane keransan kom shi benta ban ya snok tilang na ka benta ka jing tumu ka babaha ka jongki ngade ikong balarisha umba ngasyong ngasaha kasnong sning proper bi ngadon live news ngam karta ban ngadiru ikon ikmi dong nyawngon kikon sangon kikon kentay ban argon kikon shenrang kakam ko bang atray kadi kakam mons ngobha kumi agan wadi waka ban karyam ko bang aryam lani ka pambanga pong benta kadai karyam khal kabak ngi ki khasi ngi jupen kam ha kaban shat khasi ka shat sukmen sim bat ha ki wei ki jingle kemen bat khado klem ta klen ngai kublay ya imen kpa jonga I balaya rap ya na ban shna ya ne upai siat bangan yeng hande menta kublay shimon. Let's give a huge round of applause to contestant number 7. I will now invite contestant number 8, Mrs. Rilinda Siliang.
kerteng jonga de irilenda suliang ngashong ngasa ha kashnong nong jiri bat ngaladon arb kundai snem karta bat ngadon iwe ikun kenthei ngi ki khasi ngi don hala kejong kariam hala kejong karukom hala kejong ki jaka bat ngi karyam tenra jongki khasi kadai ka jan kirsha ngi kilong kimi habangi letsha ki yau ki han ngi ju kirsha bat ngi ju tab laki jan tomo bat ki jan tawa ngi bang syat khotma te Kublai Shibun Inong Shibunta di contestant number 8 Bentaan Khad di contestant number 9 Ikong Lingxiar Rina ka competition bakum juri ki judges badan buram ki bedan hakane ka por ka minta awan penito ya lade ngade ilang sarina mau punya ngade nakasnong saat he ngadon armut ki konsenrang bat ngadon iwe ilak bat berkata ke bangatrai ngasujan ya karyam ke bangaria minta kade karyam hasil tinrang leishbun Kublai Shibun, contestant number 9. Well, ladies and gentlemen, I will now invite contestant number 10, Mrs. Pridalin Kurtala. Kemennya pi baro ingko ni syam ai ngo yu ble jakan rat bla pli kalat kanti banga poi sup pesan kan ni gajaka ningko ni syam ngai ku ble ya ka tongdol bas ba di ko umsning paper e baka penya ya kan ni kan message umsning ningko ni syam manya thoi ka keteng lagi ka keteng jwa di Pridalin Kurtala ma syong sa ha mo lai mo khan te ngadan sang ki khuan khon kan thei sawat kun chnang yu di ka kan ka banga tre ngade yu nei nong thung orchid po mo lai mo khan ngade ro ka hobi jangaru ngade baga justna bele kai football arm wrestling te ngade ro ka long kami ka batrai hard work bat ka keteng jing husband jangai di BC shadam bat karyam janga ka bangariam minta kumni kade karyam khasi tenrai ka baki long shwa men shwa ki juriam bat ki ju kop ya ki jan kade ka jan ka ma kop minta kade ka marina kani ka pieng ubay media minta di pela kani ka jan ma kop minta kani ka jan sem kabanga sem kani ka jan sem kabanga sem minta kani ka muka te kati kini ki pieng ki di pela tini ki jan ki banga kop minta ki dei ki jan ki bagi temen mendai ki cukup ni si on ki ya kata ki di ki sarau te kani ki jan ki bangi ki temen minta ni ki long kami bun nangi ni laklet bandriam ya ka
dia ngakar pat beng sa Christian di kilong kami biye juni to nyin ya hong biang ikin kijan nyim dei ban pendo pendam no ya ka tangkan ni kublai shibun Kublai Shibun, contestant number 10. I will now invite contestant number 11, Mrs. Lai Shongkun Lingkhoi. Kublai ya pi baro ka kerteng junga kadai ikong Lai Shongkun Lingkhoi ngasong ngasa haboi rombong bat ngadai ka kmi jong saungut ki khun kata arngut kenthe bat arngut sendrang aladon lai pulai snem karta bat ka kam ka bangatre kadai bangashu bela ka bangayo te karyam ka bakaryam kadai riam tenpai Kublai Shibun, contestant number 11. I will now invite contestant number 12, Mrs. Judy Mary Harsopra. Kajan mit ka bakmen ya pi baro bat kumcu ya ki shongknor ki balapoi hakane kajan mit ngadei kong Judy Mary Harsopra ngashong asa hamaurong ngaladon lai pesan snem kakarta bat ngadon sangut ikun kam ka bangat trei kum kalong kemi ngaju trei ngaju pendep ya ki kam haye kum kasyat katiu bat kentiat kensoy kumban ken show kendia ngadon kisyar kisnya bat ngasmat de bantung jingtung hakper te karyam ka banga phong menta kadai karyam jantia bat klemda kleb ya ublay try kan rat ubala ai kene kasni ngai ngu ya me ko ublay try kan rat bamel ai lat ya kene kasni bro hisni te bat kajing kublay ru ya ilok jonga bat ya ki bahaying jonga ki bala kersyan yang bat ki bala ai mensim yang hakane kasni kublai Shibun. Thank you very much, contestant number 12. I will now invite contestant number 13, Mrs. Darisha Jana.
Shibun ya Kibaro ginokum sning Kibalayadon rengkan hangne Bat pensit pensingan yang ikelong kami bangin Don ya kene ke program pemerintah Bat tamro ya ki judges jongi Kibalawan ban Syong lang bangi ban Dan lang bangi Deka keteng juga kedai dari Syahjana Syong asa handong jeri mission Ngadon armut ki kun kentei Bat Kakam kabangat rei kedai Nong sujai Bat ya karyam kabangariam menta kedai karyam jaintia Kublai Shibun Kublai Shibun ya ikong Darisha Jana. Thank you, Mrs. Darisha Jana. Well, ladies and gentlemen, help me welcome our next contestant. Contestant number 14, ikong Florida Marwin. Yang kilong kami ke Johnny dan kepenginnya hati nak kepentai ikong Florida Marwin. Bawan persingan yang ingin mentang ni, ngai kublai kerpang irang basnoi ki sekretari, batum juru ya ki samla snong jengi. Kakateng jua di Florida Marwin, ngasyong asa haom sning proper ngadan laingot ki kun kentai, ngasyong mana kasini ngasyong dukan di tiar kali kublai Shibun. Well, thank you from Florida Marwin, our contestant number 14. Well, ladies and gentlemen, help me welcome contestant number 15, Mrs. Vanessa Carbicu. Naik ke drink hapni nak kebentai ikong Vanessa Carbicu. Ai kublai pi baro kakarteng juga di Vanessa Carbicu ngasyong ngasa afom sning proper ngadon kun arngut iwe kentai iwe shinrang kakam kabangatre ngadi basujan bat kene karyam kabangariam menta kadai karyam jokilong keme abang itrikam haye ngi padon kam kane kajan kersya bat ya kadai kabang isngit akhle ngi padon kam habang itre ngi kita tangene kublai Shibun. Kublai Shibun contestant number 16, Mrs. Contestant number 15, Mrs. Vanessa Carbicu. Next up, we have contestant number 16, ikong Bansara Simle. Shibun fi baro kakarteng jwa kadai Bansara Simle ngasyong ngasa ha maulin maukhan ngadad lai po is nem gerta but ngadad lai ngod roki kunshin rang but kani karyam kabangariam kadai karyam jongki jaintia kublai Shibun. Kublai Shibun ikong Bansara Simle, contestant number 16. Next up we have contestant number 17, ikong Tisha Hilla.
ya pi baro kuble ya kene ke jemir ke bapi wan berpensengai yang i iwe pe iwe ngai kuble kam tamru ya ki ya ka snong muslim popor ke balapan ya kene ka program na ka benta ke jongi ya ngai ki sai khot da i kong tisha meri kala ngadon laingut ki kon sinram ka jingtrai ka bangatrai malakasi da ka basyong dukan hangne homsning hi Karyam ka bangariam menta kadai karyam tunrai jungki garo kuble shibun Matela Kontisha Kala. Contestant number 17. Well, ladies and gentlemen, next up we have contestant number 18, Nikong Lucy Mary Karsopra. Kajan miet kabasuk kabakmen ye pi baro ki badan lang hangnya. Ngade ikong Lucy Mary Karsopra. Ngade i contestant ibakat pra. Ngasyong ngasa homsning unsalang. Bad ngaladon lain ngut gikun. Kane karyam kabangariam menta. Kade kabariam ki kasi man lakasngi. Kane kajan pin bakajan kersya kathau ya kaburam. Jongi ki kentai kasi bagine ki kiping kabanga deng menta kathau ya kajing penpu penping yangi ki kentai baro kublai shibun. Thank you, contestant number 18, Mrs. Lucy Mary Karsopra. Ladies and gentlemen, help me welcome contestant number 19, Ikong Ida Risha Nongklau. Kajan mit basuk bakmen ye pi baro iwei pa iwei kinong pitkai bat kumju kanpang ki jojas jongi ki balawan mansaki yangi ki long me ngai kublai ru ya ka dorbal umsning proper e ka bala ailat yangi ki long me bangin yo mansim benta hakane kalempong pen iriam hakapor ka badang samlang im yo ya kalat te menta ngi la yo hakane ka mankio hakane kalan san jongi kakateng jonga kadi idari shisha nongklau ngasyong asa hatso pudok ngadon arngot kikun iwe ikan tei bet iwe ishen rang bat ngatre ya kakam kepamangan kesngi ngajus mat bandris yar bat bandris nyang kani karyam kabangariam menta kadai kejan sem bangi kilong keme kabanda ya kaburam jongi kilong keme bat kani kejan tua bangat don haterpeng jonga kadai ba kaburam jongi kilong keme Kublai Shibun. Kublai Shibun, contestant number 19 from Ida Risha Nongklau. Ladies and gentlemen, our next contestant number 20 from Penhutlan Karsintiu.
Jangan besok berkemari baru kinong senong jungi ini. Kamta me ngai kublei ya ka senong umsning properly. Kabla organize ya kanika umsning spring fest. Kadika sian kabaning kong kabang mangi kum kilong keming iyo abani simbanta. Ha kanika rensan. Dia ngai kublei kamta me ya ki judges jungi ni kinong bisar ki jungi ki belaidon bentang ni. Na kabantawan bisar yang i. Dia Kerteng juga kadi kong penhunian kasen dia ngai song asa ang niam sning properly ngadon iwe ikun bakakam juga kadi kam hikai te karyam kabangariam menta kumnia kadi ba kikasi jungi kijuriam kumnia haba kishat kasi kublai shibun kong penhunian kasen dia contestant number 20. Ladies and gentlemen, our next contestant number 21 ikong Jit Dalin Rumnong. Janmit ke pamenta, kajing ai kublai ru kalet shaka snong umsning proper a, barkum ju kalet ru shaka umsning town dorbar hi prokaway, bar nga ai kublai ru yakinong bisar kibla shong hakmat jongi, ba nga ai ngo yublai ba ulapan poisok yapi hakani kajaka ke pamenta, kakateng ke jonga kade ikong Jitdalin Rumnong, nga shong asa hasumela terari bhai district, kabadang hapru haka umsning constituency. Dia kata jonga mentang ala don live news nem kata daga jingtur khu ke jong blay ngala yo we khon sinrang ula dap khalai nem kata dia karyam ke bangariam ta ke dia karyam hakaba ki long ki me dot ki jongi ki balet no ahmad jong blay ham haswa ki jupendan kam ya kan karyam haba ki le shakino kino ki jingalang ha ki to ki por ke pamenswa bangange skambu bagani karyam bagi khol kisia ki jongi ki bahatin kintep ya kani karyam bagate karyam khasi jongi parka kam ka bangatre ke de ka bangasut naru ke de ka kam banganri jingri lagi de ki stan kisia kublai shibun from Jitdalin Rumnong, contestant number 21. Ladies and gentlemen, help me welcome contestant number 22. Yai Dap Yang Lapang. Janmit ka bakaman mat ka basuk ithibaro ki badan hangne nga ai kublai ya ka umsning proper bala penlong ya kini ka program
kabangiyo mengkumangi kilong kemiru bangin benta bat khantam ngai kublai ki judges ki buat hangi banjat chingi ta kakarteng jonga kadai gaya biang lapang ngasa ha sning proper ngadan iwe khon kenthai bat ngadan arfu sau karta kajonga bat kene kariam kabang ariam menta kadai kariam tenrai kabangi kum kilong keming hijus phang haye ijan kesya ijan pen bat une upra bangara hakti ude upra bangitu pe khau lane jet khau kublai shibun kong yai dabyang lapang contestant number 22. Next up, ladies and gentlemen, in contestant number 23, Wonderful Lapang. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for contestant number 23, wearing the beautiful Rongshat, Hara, and blended with a wonderful Rendia. Tengah ai kublai nengkong ya ki judges jongi ki pelawan bangsa ki ketika program jongi bangga ai kublai kerpang ro ya ka sning proper kapala ai yangi kum kane kalat ke kabu bangin yo yaj hakini ki rangsan lese kum mangangam padio ban yaj hakipor bagadang semla tekani kalok kum ka kabu yanga te kublai sibun ya fi ki nong penyaj nong jong ka sning proper tengah kateng I wonderful lapang ngadon laingut ki khon angut ki kenthai bat iwe isin rang te kani kariam jonga kade ka jensem dhara kabangi jupon dan kam hakapor bangi lek jinge seng bat haki ying khawai kublai shibun Ko Wonderful Lapang, contestant number 23. Ladies and gentlemen. nong stop sning kateng chonga di theli siakala tengah chonga sam sning ngan kon saungut ikon sinra ikon kethei don iwe kon sinrang saungut ngai ku play phi barakhoi pilap ton kapor ban pet ini giluk kami mengipin yaj dapat taki kon mungkin silon play phi barak Shibun contestant number 24. And next up, in Yuapade Bansaki say Kong Yai Shop Lapang, contestant number 25. Kajan me bakmen beso
Bat kakerting jonga kade yai song lapang ngasong asa sning proper bat ngadon lai po ars nem karta ngadon riwi ikun bat kane kajan ka mga phong menta kade ka jansem dahara jansem rendia kaba ngi baro ngi jutip ba lasna kane hangi hapot ri boy jongi kubli shibun Kublai Shibun kong yai suk lapang contestant number 25. Ladies and gentlemen, help me welcome our last contestant for the traditional round. That is contestant number 26. Igong Layaine Kurba. Kene kejaka kerteng utrai nong tau ba ai kat kene kemariang kawai tenat tenga yang hane kum kawai kalong keme kerteng kejonga ngadai layai ne kurba ngasyong ngasa hapa umran dairi kakam kabanga jutrai man lakasngi ngasyong dukan farmasi hangne umsning tenga ladan arfusan senam kerta buat iwei kun kentai belalai senam te keriam mengariam kedai keriam kasih tenrai kene kalong keriam kabangin penek persan nyau terap kenang kebagalong keriam kabadan buram akar yangi kikasi kasemba perkat jengkane kalong rila ka akar tanggini kentian Kublai Shibun Kublai Shibun ya i kong Let's give them a huge round of applause. Ini ajeng thapti na kabenta kini ki arpun reungot kilong kime. Kipada kajing slur. Kira kio holorensan ban peni shabari kasap kabaki kidon. Bari kajing anggut kabaki kikwa. Bagi kermens kam. Bagi de kajing shimbenta ka jongki kan aimen siem. Ya ki weipat ki paralong kime. Bakin pelet jingmot haki jing sautenat ki baper ki baki kidon. Ladies and gentlemen, so she's seeing and I get jing tapti ke bachong na kabenta kini kilong